Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Transmusi tetap jaya. Iko ditawi elo-elo gambusuna si bapi di videona. Ini lo sikap ditangi video klipnya Pak Gambus Monroe di Bone, tempat di Desa Paci, alamat Dusun Sewangi, Kecamatan Awangpone, Kabupaten Bone. Dinerangi Peloki Mitai Elona Gambus lagu Bubis Yerodo Ika Celah Jawa Ika bacana subscribe ngerato like dan ngerato seri supaya si kita tutui di berandanya di HP ta kota buka. Ayo jangan lupa tonton terus video Transmusik. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
mata